Mwiriwe neza abadukurikiranye kuri televiziyo yacu. Ubwo rero ni hahandi tubategurira abahanzi amakuru agendanye n'ibyamamare, abastari n'abandi bose batandukanye. Tukaba tubafitiye bimwe rero mu byamamare mu bakina comedy, akaba ari muri izi studio zacu. Agiye gutangira atwibwira. Uvuka he, bakwita nde, ukora iki? Nwango watumye umuntu utazi. Erega numvisha uvuga ngo tubafitiye ngo rareba ngo comedy yigeze ni ya comedy. Aha muri studio naho dukinira comedy. Watwibwira amazina n'abakiriya bawe n'abafana bose bakakumva bari kugukurikirana mu Rwanda hose no hirya yawo twese abakiriya ndi gucuruza. Okay. Reka ngo tabare. Numvisha bivuga ko mpari. Ariko nitwa Karibuso. Karibuso, ukora iki? Ni uwuhe mwuga wawe mu bisanzwe? Uze kunzana amatwara ya gisore. Ngenda umugabo w'abana 5. Yego. Badahuje ba nyina. Utaza kunyita indaya. Kuko abana ngenda mbabyara muri batisimu. Aga ibingi mwiga mugenda. Hanyuma cyo gukina comedy cyo nta simbirimo ahubwo reka nkwereke. Uvuka he, ngukora iki? Uko so kunyinjira ubuzima mani nicyo amamagare kuza kundeza abantanga ngewe ngukora iki? Use ntabwo mbona wowe. Ndakubona wambaye jezi, wambaye nk'umusportif wagendanye n'amazi. Ubu turebye hano wabona nk'uri. Ariko dusanzwe tuzi ko umwuga wawe ari ugukina amakomediye, abenshi baragukurikirana ku mbuga baragukunda. Ndumva rero ari cyo gihe cyo kugira ngo bashishikarize umwuga wawe n'abagumya kuguflowinga. Nta mbuga ugira se baguflowinga ngo banazimenye byose bigiye bitandukanye. Imbuga twazisize mu byaro, Kigali ntabwo duhinga. Ahubwo icyo nshaka kuvuga, akazi nkora mu buzima kantunze. Urumva? Ndagira ngo torora tuzi n'amahoteli. Ngero ndi bounce. Uri bounce? Ndi bounce amani ku kabari tu. Karibuso, watubwira amwe mu mateka kuranga kugira ngo abafana bawe bakomeze kukwiyumvamo no kugukurikirana ariko bazi amateka yawe? Amwe mu mateka akuranga kugira ngo andanga cyangwa yakuranze. Ubwo zishatse kuva mu bwana uko wakuze aho ugeze ubu n'intumbero yawe? Mu bwana nta bwenge nari ndaherwa niga muri secondaire, kariho nari nzi ubwenge se bukeya. Nakunze kujya nkunda ibi akawunga. Akunza akawunga nkunda n'umukobwa. Nta kindi bindi mu mikino nakinaga cyane mu nyine nakinaga comedy. Nawe ubwo wavuze ngo n'umukino da ubwo sinawubaraga. Nakinaga comedy ndi rutahiza. Ubuse watubwira ko ufite nk'imyaka ingahe kugira ngo turusheho kukwiyumvamo n'abagukurikiranye bose bakwishimire? Rakoze cyane. Sinkunda kugendana ibintu byinshi cyane ndi ku rugendo. Ibintu byose biri kuri kadi yanjye. Ako wadufasha ukatubwira kuko ikarita yawe ntayo tubona, ntabwo twamenye ukuntu bihagaze. Okay. Imyaka ndumukomedi w'imyaka 5. Uvuze ngo nyine maze imyaka 5 nkina comedy. Bakunzi ba TV bicu, murabona yuko umukomedi wacu ngo ni umubonsa. Murabona yuko ari umuntu ukaze cyane, ariko nanone umwuga we akora tumuziho nk'icyamamare ntago ari kutubwira neza. Icyo nicyo cyakuzanye muri studio, nicyo twagutumiriyeho kugira ngo ubwire abakiriya nako ubwire abafana abakurikirana imbuga ibyerekeranye n'umwuga wawe. Naje na bisi wa numva hano umwana ukora cyetanga. Sawa tumurabiye ndago mbiri. Ntabwo mbirimo ngibyo. Nge naramukorera hano muranga.